Pemirsa yoga, rauhe mangkin sampun munggah dadau silih tunggil olahraga sane populer. Utamanya ne kabigunai pun majang kesehatan mental miwah fisik. Olahraga puniki sida kelaksanayang oleh samian angge rumasuk anak alit. Melarapan rajak laksanayang yoga, keramene sida nincapang kesehatan fisik miwah mental, sepisanan nincapang kualitas hidup. Yoga taler sida na stres miwah rasa osak ramane, ngelintangin teknik pernapasan saha meditasi, sane nagdegang pikayunan miwah angge sarirane. Lianan punika, yoga taler sida nincapang kesehatan jantung, nas tekanan darah, tur nincapang sirkulasi darah saha kualitas tidur. Sawatara sora yoga sane populer ing tengahin keramane inggih punika hatha yoga, Vinyasa yoga, Astanga yoga miwah sane lianan, Hatha yoga wantah yoga sane pine dasar, inggih punika ulung ring penyikian angge, pikayunan miwah jiwa, ngelintangin postur asana tur pranayama. Asa punika taler Vinyasa yoga, soro yoga sane dinamis, antuk gerakan anut adung sareng pranayama. Raris wenten Astanga yoga, ngulengang indek konsentrasi sane sida nicapang fokus mental tur nos stres. Dewi Swarini, Bali TV.